Okay, hello guys. Video than ang galaw lilita. Tundong video turhi ka video masa kan so kan color basic theory te hairstyling te haircut te video kan siam kalau siam mind thilpoi mo pathum kalau so ang gati to kha pakhat chu ka soi to video masa kan anatomy of head shape name ka se to ngan ka crown te neck area te occipital body te kamo chuan tundum video bega hian panin le pathumna head shape ne ma degree angle omjia kalo soinga chuan hair sectioning nen hemi degree angle hair sectioning shape tur na chan chu hair cut a hen apoi mo big me ma color ate popoi mo styling ate pokhan apoi mo em ta ni hair stylist kan ni chuan hair cut kami sectioning le angle dik taka iti chuan haircut ka proper shape mo proper way in akal thedona ka sectioning dik thlap ai ti chuan tuntum video kalo ti lan tur chu sign sectioning galo tinga sectioning hair sectioning a hian primary hair section le secondary hair section omta primary hair section jon patchen ni oma chu poimo em tai shet sakbrak tur basic primary hair section to profile section le radial section profile section chu hei kan forehead atanga ni kan nar zone atanga hetia lai taka thena nung tokum thleng heta ne peria thlenga lai taka then kha profile section ne ta chuan radial section kan tile year to year heta tian hei alu atanga chip crown top area atanga hetia benga tia pahnia then ka radial section ni ta ne tuna profile section kan lo thenanga kan chu salon a chu kan ma mirror rom wa hang an envek theta ratla kan nar zona hil takin tiani la phenga hil takin langa hetian il phenga heta kan ne peria la tak kan then sanga lai tak kan then ta ei dummy ani mo chin alang thelo original hair ani lo ei lai tak kan then ta tian eta kan forehead kan nar zone atang lai tak phel ka tila thleng emine peria thleng ka kan then kan profile section ani chun tuna radial section kan then lenga radial section a hian hey kan beng mo kan beng ha tilai zone che hian then tur ani ta tina ole ti khan profile section chu hai tilai nar zone chi lai tagai phel khan heta munglam ne peria tak khan phelanga tian I then sanga chun radial section chu hetilai beng chung chi tlai thum chi hi tian lelam ai thenanga ka radial section ni hei primary section ni ta chun secondary section omle ta khang khachu so sen ni lowa atama tenan diagonal forward te diagonal back forward te chun vertical section te clarity don khan khemi color sang tenan root ta chap dihian
primary section aten ru chapte tiang color kan mangta highlight don ten 90 degree he te lak te ngai tha chon balayage ti dong khan he ta diagonal forward te diagonal back te am le ta tiang kan mangta chon haircut apo hemi hair sectioning dik tak le degree angle dik tak iti khan haircut proper way in le haircut dik tak shape dik tak ken na lo chok thei kha shade poi mo ta tuna degree angle hemi head shape atka degree angle tingian te ha lo sui le non ta ni chon amma sign degree angle hei scale degree te di ang do kami degree scale ang kha keng angai ngai tawla hei scale keng ngai chon 0 point atang hanom ta 180 thleng hanom ta ni degree kami scale a han chuan denan nape area hemi kan nape area hi haircut dongan hei one lane haircut aten 0 angle ten kan katta nape area bi ka ilang don chon denan mi hi nape area ta hemi occipital bone no chen nape area ta chu hei scale in ten han te ta la ten an king ta la tlai 0 point hain ta se chon 45 to chon tlem tin o na nga 90 degree to chon hetin ron ngil phenga 90 degree chu hetin o manga chon 90 degree 120 tin o on jang hemi area bi an ya ka sa chon 180 ni chon hetin om de ang hetin kan choi kang deng sam khamo chon en 90 degree la chon hetin tilaya mi hair pokha hetin ila phayang chon 0 ni chon ila tini ti thlave kanga ikhui thlave kanga kha 0 degree ni ta 45 degree tin om lenga tin chhoja 90 om lenga he tiangil taka chip chunga lak chokhan 180 ni ta ni hemi ne pere bi chon da occipital agan cholenga a san le ta ni occipital ayen hemi 0 point hi hei hetlai apong lai hi mang le ta la tinan 0 degree occipital a 0 degree chi deu hian omang ne peria 0 degree chu ta chuk nei ta ase occipital bone 0 degree lak chun het lain omde don ta 90 degree chun het te nom de yang chun 180 he ta ko de nga chun crown ang kan lenga like crown pan ne ta ni crown 0 degree chu het te nom de yang den het ta ne peria 0 degree chu chuk de ta he ta moilama ase crown 0 degree chu ta namanga 90 degree chu ta namanga 180 he ta de hoyan chun hemi top area biga 90 degree he ta na ngil chawanga ten chun 0 degree ate top hian amanga ten level anga chun in 180 he ten cutting ang ja khan I haircut don te hair color don te styling don te khan angle degree angle rang rangoma sectioning bo rang rangoma chun khang ho kha proper taka iti thiama isia ni chun haircut proper way in alak thaya bob cut short haircut inverted bob biga hai he da malam sei nunglam toya han 45 degree te kan mangta angle hamo khatiang jong kha I hair styling le haircut le color kan ti ma kan shet tur poi mo galo ti chuni ta chun chip kol tong mo lo ni ta se chip kol tilaya hai tilaya I nge baldness mo alopecia lu kol kan tiang te khango I enge chan kan ti chon le tia en kol tu nge kan ti chon dinan I tun hun he poi mo ni mo tu na kumno pangte le kumbu pa kainang lo ta dinan teenage kumsom ni noi lama kolte chon atlang puin mishing he kum upat nu lama ten hai in tla chona thilani kha chon dina ke hi kain lo kolta se kapi le pu te mo ko nu le pa te mo kumsom ni kan ni lai bor vela achi ko chon an ni po an kumsom ni lai bor han lo kol ve me theng in tla chona ni ta khami kha stop thei ani lawa kha jin tla chona tin ne tinan ma se har san na sang reason sang le ta Chiselona wang tele tlak cham enga moi nei ni chuan teenage moilam bok ni box si kumila upa box si lo sabni moilam ma chip kon enga chun enga mo tak tlak cham ni ya vitamin sang te protein te iron te mo ting ho jong kha tlak cham ni nga tu I health issue ka ngai poi mo nga enga mo tlak cham ni nei di ha I share poi mo ta ni and then nan chuan chung le jong kum upa lom mom le ta kum sum thum panga kum sum li kum sum nga kum sum ru en na chip kon ta lukol alopecia kan tiang chinga
ข้าก็จูเอาบุยทักต่อเมื่อที่อัตโตเลยเทต่อเราเกม experience จนอัตโตเลยเทต่อเราว่าข้า treatment นั่นแหละไทนี่ laser treatment นั่นเป็น transplant hair transplant เลยแต่ laser treatment นั่นก็พูดนะข้ามีส่วนเอาแต่ปนออกมาจนพุ่งอภัยแต่ปนออกมาเสียเป็นอัตโตเดียวเล็กตาข้าบุคติเฮียอันนี้เราเป็นวิปานจนให้ตายเราก็ตาเสียสติ๊กเกอร์ extension นั่นเลยแต่ข้ามีฮะสติ๊กเกอร์มัน hair original มั้ง belt เทียงที่สำเนียงอินมิลเลยกัดเด็ดเทเวกนะคะผมเลยตาค่ะจนไม่เชียบพอสมัติเล่มนี่ค่ะจน extension ผมเลยตาค่ะ clip hair extension เต้ glue extension เต้ผมเลยตา clip ที่จะเอาซ้ำกันดูหุ่นกันวัวแล้ว hair original มั้งจนก็ใส่ตุ้มตั้งยกจู่มันหมดละอีกกุมละโนปังอันนี้จนหมดกุมโนปังเตี้ยทำมีชิบกดนี่จนดินันกลวักละไม่จุกเทียนไม่จุกดวงที่นี่ตาลุงลำกดพยาข้าสัมปอเอฟเฟกต์มาให้เราสตุปอมดัวข้าอินเอ็นกลวักตาละกุมโนปังเตี้ยอิชิบกลมอลุกกลอลูเปเซียบัลเนสนี่จนกุมปัตตอนหัวจนหาสตัวหลายคนหัวที่เราวินตุนะเราวินเอ็นกลตาละข้าจงขันเดสิตาเสตุนจนวิดีโอบีกันจนลงปุยในจนคงไลค์เนี่ย subscribe คอมเมนต์ติดสองไลค์เราแชร์วงอ่ะจน next video กันมีแล้วเท่านั้นเนี่ย